Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ne kasngi ke khat prat re unai lor kadai kasngi ke bakabalang Unitarian hakani ke rilom khasi manlaus nem ke jura ke kerpang namar kadai kasngi hakaba laseng ningkong yakani ke balang hakani ke jela bat hakathan mingi jongkari hi borakawai hakani ke nongba shillong sakawai ne ke jingrakhe yakani kasngi ke balatep kum ke Unitarian de lasaki hakabalang kabaran hamadan laban hakaba kireungen jongani ke balang kilarakhe yak jingdap chispa lai posnem jongani ke balang hakani ke rilom khasi jantia Kajing rakhe hakani ka balang ru kralong ka basongkon hakabalai dan lang ru ka wei na ki menteri sarkar ka bakmi yakatnat information and public relations bat ki wei dikitnat ka kong ampurin lingdo ka baralong ka kongsan kat ba MLA kani ka than ba san bor sulai ulong sembot kongsan Martin sedang ka jirakhe ningkong layo ikikenten lamprang halor ka history jongani ka balang bat kumjo ikikenten pidang sobha yakipara reungen kumjo ki balasakor sobha naurang ba Rupert Green Marbanyang Bad hadin ke nipat latangi ke Charles bad iki mombati hakabalai shimenta na kikenrem kilendan rengkat kinung ilam jong kani ke balang. Ya kani ke jeseng la penya dau samla wan ai bok dunai kat ba ya ke jing duai kerpang layo na urang ba krau bok lingdo. Bad ya ke jing ya selok pat layo na General Secretary jong ke Unitarian Union North East India Reverend Nang Roy Suting. It would be missing on my part too to remember Babu Hajong Kishore Singh, great founder who founded this great celebration in the glory and name of God. It is one thing to institute a faith, but it is another more challenging thing to practice, to carry forward, and to strengthen the same faith that one leader saw fitting and saw befitting to follow. On this 130th anniversary day, I wish all those who are believers of the Unitarian Church a very, very blessed anniversary.